Hi, Babengi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Arene na ring mga regular balita ang yaning Webes, October 26, 2023. Menyading permit king LTFRB ing Mabalakad City Bus Terminal, bang miragdagan lareng biyahe ngening eleksyon at undas. Pega na kananing si Posco kareng mamasadang tricycle king San Fernando a i-display at tokiyan dalareng karelang fare matrix. Adwang Korea Nationals king Angeles City dekap doring otoridad pauli na ning telecom at wire fraud. Mera ka laring kaso na ning influenza-like illness pero naman mita sing COVID-19 cases agpangking DOH. At 25th Likhanang Central Luzon Trade Fair, ongoing yaking SM Mega Mall. Uling mano-mano ya at EYA Automated ing Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, pega na kana po ning Comelec Region 3 kareng botanti a kailangan dang sumulat masalese kareng baloto bangila masasayang ding karelang boto. Mamalita ay Liana Kanilaw. Nakalupan ning milabas sa May 2022 national elections nung lukarin may gamit larang vote counting machines, mano-mano yaing marapat a barangay at sangguniang kabataan elections kay October 30. Penabili na ning Assistant Regional Election Director na ning Comelec Central Luzon ay Attorney Elmo Duque Karembutanti, kailangan dong kwanan diyang karalang sequence order king listahan at muntaking chairman na ning Electoral Board. Voter X with number blank, alright, so bibigyan po siya ng official ballot, paperman nung tinatawag natin na chairman. Pupunta na siya doon sa booth kung saan niya titingnan. May listahan po naman tayo doon, Ma'am Sonia, no? Na yung mga pangalan ng mga kandidato. Kay Bat Nanini, isulat no ni botante ring lagyuda ring kandidato akayang iboto kareng balang posisyon. So mayroon pong linya doon na nakalagay kung para sa kapitan or barangay chairman, para sa barangay kagawad, barangay sa SK chairman at SK kagawad. Ating aduang klase daring balota, ing maluto para kareng botante king SK ay edad 15 hanggang 30. Ating matuling para kareng magbotong kapitan at konsyal. Buri ng sabyan, adwalang balota ring akwada ring botante ing edad 18 hanggang 30. Malyari na laman kanu magdalang kodigo ring botante, bang kanita ero akalingwan ding lagyura ring karelang boboto. Oning panabili ng Duque kareng kandidato, era na susubukang mamiyas sample ballots. Pinapaalalahanan lang po natin ang mga kandidato, huwag na po kayo magbigay ng mga sample ballot sa labas kasi papahuli namin kayo dahil that is campaigning. And it is prohibited already on the 29th and on the 30th po. May criminal pa, may administrative case pa na hinaharap ng kandidato. Kung sigurado ka ng panalo, huwag ka na magbigay ng kadahilanan para para matalo ka. Paga nakana naman ng Comelec kareng botanti, ay isulat lang masalese at malino ring lagyuda ring karelang boboto. Kasi po, kung mali po ang pagkasulat, appreciation po yan ng IBIS. Sila po ang mag-appreciate. Kung hindi po nila ma-appreciate in favor of your candidate, sayang po yung boto natin. Masusi nating suriin kung sino nga ba yung pangalan na inilalagay natin. Huwag lamang po yung nickname. Kasi pagka magka-nickname yan, walang tutumbukin maliban kung yan ay incumbent. So, maging maingat po tayo doon. Kaya rin yung pamanyulat ka rin piniling kandidato, ibaldugya ang balota king box at magpakabit ng tinta king daliri. Write legibly, write correctly. Sa mga kakandidato po, wag na po nating subukan ang power ng batas. Comelec is watching you. Its allied partners in the implementation of this are watching you. The people are watching you. Yung kaaway ninyo, binabantayan kayo. Sundin po natin ang batas para sigurado, kung sigurado tayong buto ng taong bayan, manalo na wala pong problema. Hinaharap na kriminal at administratibo. Samantala, para ka rin kaya katamong kabalin, aali pa makibalo king karelang presinto, malyari ang i-scan ng QR code ng precinct finder ng Comelec. Kailangan niya mong ilagay ang full name, date of birth, at place of registration. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw,
ating pusong makabalin. Makasadya ng Media Action Center na ding Police Regional Office o PRO3 para king barangay at sangguniang kabataan elections ang marapat ngening October 30, 2023. Ini kanuing magsilbing tanggapan para kareng miyaliwang impormasyon tungkol king alalan. Kaya be kareng focal persons na ning pasilidad, reng miyaliwang deputized agency, kalupa na ning Department of Education, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at mapilang representante iba't king Commission on Elections. Makapwesto la reng Media Action Center, kareng national ampong regional headquarters ning Philippine National Police. Menyawad no ako ng special permit keng Land Transportation Office and Franchising and Regulatory Board o LTFRB ding pamuntok na ding Mabalacat City Bus Terminal bang miragdagan na ring magbiyahing bus ngening long weekend. Asahan kasi na miras la kareng hanggang 200,000 pasaheros aldoldo reng dumalan at gumamit keng karelang terminal. Mamalita ay Paulo G. Santos. Ene kanu makapagboto king barangay elections kay October 30 Iboyet Lazaro. Huwebes October 26 anyang disane ning CLTV 36 News keng Mabalacat City Bus Terminal imang Boyet ang magbiyahe papunta king La Union nung no ka rin lang makakutkut deng kayang pengari. Di po ako makaboto kasi doon ako nakarehistro sa sa Mindoro. Paano? Mas importante yung puntod ng nanay tatay ko kaysa yung alanganin po kasi yung eleksyon. Huling mitutukiya yung eleksyon ng Bondown, dakal ka rin kalupa ng Mangboyet ang biyaliwaing lugal na ning pamanyulo at pamagboto. Reng manimbangan nung no ka rin kanu magbiyahe ngening long weekend. Agpang ka rin mamuntukan kay Mabalacat Bus Terminal, pakibalak dan lareng sablang magbiyahe magumpisa ngening Biyernes, October 27, bang magboto at manyulo. Kasi kanu ordinaryong okasyon mo, ing mitutukiya ing eleksyon ampo ing down, agpang kay General Manager ning Terminal ay Elmer Lopez. But ito kasing occasion ngayon, nagsabay yung election at saka yung undas. So napakahaba nung long weekend talaga. Starting tomorrow, 27, yan na, dagsaan na tayo niyan. So tulad ngayon nabanggit mo kanina, yung problema sa baka kukulangin ang bus dahil nga sa Manila pa lang fully booked na. Sino pa ang dadaan dito? Anti among transshipment point ing Mabalacat City Bus Terminal uling Kenila naman sasake reng norte, reng pasaheros amanibat king National Capital Region. Dakal mo naman kanu commuters Kenny ang magbiyahe papunta naman kareng aliwang probinsya Kenny Central Luzon. Pauli na nini may kipag-coordinate no kanu Di Lopez kareng opisina na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB king Region 1 at 2 para manikwang special permit kareng karagdagang 70 bus ang magbiyahe ngening long weekend. Doon nga sa anticipation natin doon sa dagsaan, baka mamaya kukulangin tayo ng bus. Which is talagang kukulangin tayo ng bus pag dumidiretso na lang yung mga bus galing Manila dahil fully booked na sila at hindi na sila dadaan dito. Kailangan natin ng mga buses na magmula sa probinsya na dito naman ang ending, dito naman magsisimula at saka doon din sa destination nila. I-expect natin na yan sa 150,000 to 200,000 yung daily na dadaan. Yun ang expectation natin. Naka-maximum kasi tayo kaya kahit sabihin natin na hindi talaga umabot sa ganun, at least prepared tayo. Agbanggang Atty. Teresa magtoto ning LTFRB Region 3 at suya king command na ning Central Office ing pamag-grant kareng special permit dareng provincial bus. Minuna ng sinabi ning LTFRB na miras neking maygit 700 deng meg-apply para king special permit ngening eleksyon at undas. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Ang tabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. Mera ka ring kaso na ning influenza-like illness pero naman mitas ing COVID-19 cases agpang king DOH.
10.6 billion pesos sa pondo, kailangan labang mayari yaing Kapas Botolan Road Project king 2029 agpangking DPWH Region 3. At pega na kanan si Posco kareng mamasadang tricycle ay display at tukyan dala ring karelang fare matrix. Makatudo kayo pa rin king balen at balita. Mera kalakano ding kaso na ning influenza-like illness kasabi na ning pamagdatang na ning amyam at bagyang pamanuran agpang king Department of Health. E naman kanumita sing bilang daring COVID-19 cases king mabilog a bangsa bisnaman nating bayong Omicron variant king Singapore. Iliana Kanilaw, ingating detalye ning balitang yan. Nganing maralas ing pamanuron at opisyal ng dintang in Northeast Monsoon Season o amyam amagdalang marimlangangin, ang monitor na kanuning Department of Health o DOH ing pamagtasking kaso na ning antimong influenza. Our Epidemiology Bureau has been monitoring the increase of influenza-like illness, yung parang trangkaso,
at parang tumaas nga. There are some schools that converted to online blended learning because of the number of students. So it's really the time during the rainy season where respiratory illness increases kasi nga sarado ang bintana, we're in enclosed spaces, and people can really get infected. Inyapagan na ka ng Health Secretary Ted Herbosa kareng Memalin ang magpa-flu vaccine lakwas na ring high-risk individuals. So reminder to everyone, season pa rin, get the flu shot. We have flu shots at the Department of Health. So if you're high risk, especially elderly and senior citizens, magpa-flu shot kayo. And then kung kayo ay may sakit, may respiratory illness, ubo, sipon, sore throat, it is better to stay at home than infect all other colleagues in the office or in the school. So very important yung self-protection. Dapat la naman kanuntok yan ding miyayaliwang paralan ba nga iwasan ing sakit. Kalupaan niyang panahon na pa ng COVID-19 pandemic. Things we learned during COVID, ma-practice lang natin. Wear a mask also. The other one is masking again if you have cough, colds, or respiratory illness. Samantala, nilino na namang Herbosa alang pamagtasking kaso ng COVID-19 king bangsa, sumangit ding bayong variant ng Omicron ang meditect king Singapore. No, we don't have an increase in COVID cases. Singapore reported another variety of Omicron, but it's still mild and there are no deaths reported. So Sakali man mikalat at makyawa, asahan to na maging mild mo yung sintomas na nini, lakwas na't kera kalan kareng Memalen, deng fully vaccinated na. we just have to watch out for. We've consumed all our bivalent actually, the 390,000 that we have. We're just hoping that the fact that most Filipinos are completely vaccinated for COVID, the symptoms will be mild. And this new variety is also like upper respiratory mild infections. As of October 25, 2023, ating 2,912 active COVID-19 cases king Pilipinas at 289 kareni ring king Central Luzon. 28 naman kareng bilang areni iba't king Pampanga. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Men-inspeksyon na ring opisyales na ning Central Luzon Regional Project Monitoring Committee ning National Economic Development Authority Region 3 keng gagawan dang Kapas-Botolan Road Project anyang Webes, October 12. Apin ining proyektong mitugulong kareng dalan king Tarlac, Kampong Zambales, amag nasang pasiknangan paing kalakalan pila tandareng adwang probinsya. Migumpisa ang proyekto anyang 2013 at asandang mayari king 2029. Ang pangking Department of Public Works and Highways o DPWH, kaya bayaking proyektong ini, ing pamangawaking 62 kilometers sa dalan at 15 tete, ang mikikabang 2,715 lineal meters. Miras na kanuking 4.7 billion pesos, ding apalwala pondo, ibat king General Appropriations Act, manibad anyang inumpisande ing Kapas-Botolan Road Project. At so naman king 544 million pesos ing budget na niningening banwang 2023. Agpangking NEDA Region 3 at so na king 48% ing mayari king proyekto, asakop na ning Tarlac kabang 72% na ing accomplishment rate king Zambales. Mangailangan niya pa kanong 10.68 billion pesos ing Kapas-Botolan Road Project, bayo ya mayari anya balak na ning DPWH amanyad pondo king Official Development Assistance. Dapat ng taluki king Fair Matrix ding ganaganang mamasadang tricycle ating pong prangkisa keng syudad na ning San Fernando, Pampanga. Iniing pepasyag na ning pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office Louis Clemente. Base keng City Ordinance number 2023-005, at so keng 12 pesos kada katawo ing minimum fare keng tricycle kabang 36 pesos naman nung special trip yo. Ay ni pong report. Pebrero ngening banwa, anyang miya proba niya king syudad ng San Fernando, Pampanga yung Ordinance number 2023-005. Apinini in Traffic Management Code of CSFP, particularly the tricycle fare, ang mag-amienda king Section 119 ng Ordinance number 2017-034.
Basiking ordinansa, 36 pesos sa base fare king tricycle para kay mumunang 3 kilometro o tutumbas siyang 12 pesos balang katao. Kaya rin na ng 3 kilometro, may ragdagan niya kanong 2 pesos yung pasay balang katao. So ngayon po kanyan, luto, 12 pesos siya po. Itang peka minimum fare na po ng meto nga sasakyan tricycle. Of course, bala po kasing sulong na ng tricycle at luya katao, anya papatakya pong 36 pesos. So, halimbawa, nung may special trip nyo, 36 siya, itang first 3 kilometers na, kahit ba't limaya mo pong kilometro itang kayang piyataran kaya, so mag-automatic ya pong atin yung additional bali 6 pesos mo rin po. Agpangkem pamuntok na ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ay Louis Clemente, pamiyeda na rin fare matrix kareng mamasada at dapat nang ipakat kareng-karelang tricycle. Patsemi din na niya pong fare matrix ni Meto ka tricycle, meaning to say po, baka rehistro ya, ating niya pong prangkisa may libatan king munisipyo. So, aliya po kolorom. Dahil pong kolorom, may tala po din na fare matrix. Ulipin po ngayon naman po dapat, kaya biya karetang mamasada. Uling, alala pong franchise to operate. Pega na ka ng Clemente kareng mamasada at talo kiking ordinansa. Uling malyari lang may parasan, patse mera ka plang sisingil sobra. Kita pong pamatahi, kaya kailangan i-honor na yan naman po itang 20% discount po na yan, kareng senior citizens, PWD, sampo po kareng estudyante. Hindi naman po mag-tricycle mamasada na ali po tupad kanini. Mayari daw pong isumbong kaya kaming opisina, kaya kami pong page, bakit agawan nila pong karampatang aksyon. Samantala, miyaliwa naman reaksyon din ang akasabi ng tricycle drivers tungkol kang fare matrix ni Ciudad San Fernando. Kaya kami, rin masantingin ng presyong binyera ngayon kasi kulang niya para kaya kami. Pakanta sana, tang makapagkaya kami, diyan may dagdagan niyang bagya. May kuwan kami, may ibig sabihin, may taripa kami kasi may mga nag-ano kami ng kuwan, ang tao doon sa TODA. Kumuha kami ng prangkisa noon sa kuwan. Babayad kami yearly. Kaya be JM De Jesus, ako inke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. 25th likha ng Central Luzon Trade Fair, ongoing ya king SM Mega Mall. Adwang Korea Nationals king Angeles City, dekapdoring otoridad, pauli na ning telecom at wire fraud. At may 2.8 million pesos sa halaga ng illegal drugs. Kumpiska na lang ng Pampanga PPO manibat September 25 hanggang October 23.
Makatuto kayo pamurin king balen at balita. Pasibayo ding biklat ing likha ng Central Luzon Trade Fair anyang Miyerkules, October 25, king SM Mega Mall. Bida laki ni ring produkto dareng negosyanteng Pinoy at artisans iba't king miyaliwang lugal king Region 3 at in kening pamangan, handicrafts, malan ampong Christmas decors. Bang mas abalo tayong detalye ning may sabing trade fair, akayabe tayo po via Zoom, Sir Warren Serrano, yung pamuntok na ning SME Development Division ning DTI Region 3. Sir Warren, maya pa oras po kaya kayo, salamat po king oras sa dinakayo king kaya katamong programa. Dakal po salamat at maya pa behingin na naman po ni. Dakal po salamat kay CLTV kay pami katago na ini. Opo, balo ko very busy yung DTI ne kapag may kung tinuklo na yung Burmans at metong ya po ining trade fair ni keng talagang pagad dyan tamo yearly ne Sir Warren. Kumusta ya po ing second day na ning trade fair? Masalese po uling masanting naman po yung panahon para kining 25th likha ng Central Luzon Trade Fair. Nung nuka rin atin tamong may get 165 ne MSME participants o exhibitors kening lugalay ni darlatala po kening king Manila ing metong Maragula Mall ne keni Mandaluyong kanita pakitala po reg pagmaragul tamong produkto na ning Central Luzon ne manibat po king Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, siyempre po king Kapampangan, kaya Pampanga, Tarlac, ang po pang Zambales. Anya po, may kadwa na kaya po nga may kumpisa po na kung biklat tayo po yung kaya katamong 25th likha ng Central Luzon Trade Fair. Opo, ayan, nakakitala po keng screens, ne? Deta pong produktong akit keng trade fair. Ayan, pero Sir Warren, so far, nanula rin produktong peka masali. Siyempre po na rin, kaya katamong pamangan, huling kasebyan tamo po, kareng maging kareng processed food, meat products, kareng kaya katamong nuts, processed nuts, at timo po rin mani, kasoy, masalila pong dili rin. Siyempre, ela po magpalakwan, din kaya katamong housewares, whether they are, din kaya katamong barong, din kaya katamong gown, at yung kaya gulot, siyempre po rin kaya katamong handicrafts, ela po malalakwan. Makanyan mo naman po, at yung tamo pong rin kaya katamong decorations, at saka rin kaya katamong jewelries, manibat ang kaya Bulacan, talaga pong dudumugan daw po ngayon at lalawin daw po. Makanyan mo naman po na rin kaya katamong pasalubong items, manibat ang kaya Aurora. Ang nala naman pong kasali kaya Orsay. Wow, Sir Warren, sakto yung sakto ini, lalo na karetang maranon manyali, bang mamyeregalo kasi malapit na yung Pasko. Pero ikumpara tayo ing presyo, banta mo, balo de rin kaya katamong manal, na bisang muntaking trade fair, ayan, kumpara ka rin presyo ka rin malls, asabi tamo ba na mas makaamura la nung salila mismo, Sir Warren, king trade fair? Actually po, anya po, dakal po mumunta po kini. Uli pong pachechula po kini. Siyempre, diretso no po ka rin. Kaya katamong mga lating entrepreneurs, so katamong MSMEs. At din po, naman po talaga, uling ini po, organize na po at sponsoran na po ng kaya katamong ahensya. Ino po talaga mamayad pa king Maragul, king mall. Nung talado po kong mall, siyempre po, on a regular basis, medyo may kamahalan la po, may ka-overhead la. Anya po kini, presyohan da, talaga pong, ita pong mababaan na po, palak pong mababaan, keng normal da pong presyo nung salwan making retail. Anya po, talagang makamura la pong dakal din kaya katamong manually. At ela mo po basta-basta rin produktong di-display da keno pami salida istong ating makanyang trade fair. Explain mo kaya kami, Sir Warren, makanano ing pamamili naman kareng exhibitors, sabi mo 165 MSMEs maraka-rakala rin pero makanano yung proseso ning pamamili kareng ninong miyabe keng trade fair ayan.
siyempre po, dahil pipilian ng tamo, uling ing Likana Central Luzon Trade Fair, netong yung culminating activity kareng assistance sa binya tamo. Anya rin po, bayo la po may dalakeni king mainstream market, pag sa dyan nila po, dirinan mino pong assistance. So sigurado pong dening at yun na po kini, api na po retang MSMEs, dininan nilang assistance in terms of product development, in terms of training, in terms of mentoring. Pangadwa po, siyempre, dini po, dapat atino pong papel, antimo po rin kakarelang permits, antimo po rin kakarelang BIR registration. Pakanyan mo naman po, nung atin lang pagtindala pong pamangan, siyempre po, atin pong regulasyon na dapat atin lang permiso, manibatan po king Food and Drug Administration o FDA, nung food law. Nung kareng non-food naman, siyempre po, lawin nila. Nung kakalawin nila po, bayo nila yabe kini, marine kaya pong nung ipakik nila mo, opisyalila, ela po masanting, niya po pakalawin nila po, pakatasan nila po, kaya katamong makiyabe po kini, bala mag-qualify. Mumuna na pong dili, siyempre, kailangan they are legitimate, entrepreneurs, tila pong papel, tila pong BIR, tila pong resibo, atin nila pong FDA. At siyempre po, kailangan po, asopan nila, ayan, tabayanan nila bangat apasanting doreng produkto daw. Dela tala ring produktong Central Luzon, king Manila, Sir Warren, pero makanano naman detang mangutang na bisamo na mga akit or manyali ka rin produkto da rin kaya katamong MSMEs. Iyan ba tinyang mika trade fair mo naman ba anytime from this month lalo na paparatang papalapit na ing Pasko, mika trade fair din ba kani mismo kaya katamo king lugar tamo bang kanita detang bisang manyali mo naman at akit dala naman ding produktong maka-display ngeni kaya katamong trade fair. Okay, bukod po kasi king physical trade fair ni malyarin ako man pong lumawi. King page na po ng Likana Central Luzon, baka nita pakyabutan nyo po, reta pong mikiyabe po kini. At yula naman po rin product catalog da ka rin kaya kaming Facebook page ng Likana Central Luzon. Baka niyan mo naman po, balik pong ibalita kaya kayo, aking daratang November 17 to 21 po. Kaya naman pong metong Amargula Mall, kaya pong Angeles City, ganapan naman po yung katamong Carp Trade Fair. Dahil naman po, 108 MSM Isla from the different parts of Miyayaliwa pong lalawigan na po ng Central Luzon. Dalada naman po, reproduktong manibatan po kareng katamong Carp assisted and Carp beneficiaries. Dahil po talagang kalidad naman pong produkto kareng katamong agrarian communities. At siyempre, masanting nila po rin ng pamasko, karikya katamong Kabalen, king Pampanga at may aliwang lugar king Central Luzon. Mabilis na mo po before I let you go, Sir Warren, ang gaya pong kapilan ng trade fair ini at imbitan tala po ring manalbe na supportan na rin kaya katamong local products. Dako po salamat king CLTV at pasibayo po agkatanda ko pong tumago na umunta king kaya kaming Likanang Central Luzon Trade Fair, inorganisahan na po ng DTI at di kaya katampo pong kayabe kini 165 exhibitors la po 80 food exhibitors and 85 non-food exhibitors. Makanyan mo naman po at kaya pong coffee corner po kini or coffee and beverage corner. Nung ko rin pakita naman po rin mga nyaman, inuman at mo po rin kakao, coffee, wine po, and juice, manibatan po king Yayaliwang lugar, kaya po king Central Luzon. Agkatanda ko po, October 25 to 29, ang gaya pong Domingo po ini, kaya po king SM Mega Mall, Building B, kita pong 5th floor na po ng SM Mega Mall. Akit yun po rin Yayaliwang kalidad a produkto, kareng sinopa na po ng DTI MSMEs. Saktong-sakto po para king Pasko, atin pong parukeni at pong home decor, imalan, cortina, kaya katamong jewelries at may ayaliwa pong produktong talaga pong pagmaragol tamo kini king Central Luzon, unta ko po kini king
likha ng Central Luzon Trade Fair. Alright, thank you very much po at good luck karang kaya katamong MSME sana makabentala pong marakal. Yan po Sir Warren Serrano, yung pamuntok na po ng SME Development Division ng DTI Region 3. Dapat salamat. Thank you, sir. Mutatama po kay nga liwapang balita. Merakap na rin nga duwang sospek panintunan na rin otoridad king South Korea at United States uli ning karelang pangasangkot karing fraud-related activities. Ecuador ring duwang Korean king operasyon na Fugitive Search Unit ning Bureau of Immigration kambering otoridad ning Korea, Government Intelligence Group at Angeles City Police anyang Sabado, October 21 king Barangay Kuayan, Angeles City. Agpang kang Immigration Commissioner Norman Tansinko, apin din ni Riquan Jonyong, 38 years old, at Shok Jongmin, 48 years old. Pag-suspetsan dering prosecutor Ikwan, miyembro na ning metong telecom fraud syndicate, makabase king Dalian China. Mamawas na kanureni randomly karing biktima gamiting metong scam, aausang voice phishing. Magpanggap la kanureng suspect ang timong investigador ning Seoul Central Prosecutor's Office at hinaras na kanuring biktima bang i-deposit din karelang pera king account daring sindikato. Wanted naman isyok king Texas uli ning wire fraud, money laundering at identity theft. Base king report, kambering aliwapang suspects gagamit lang stolen personal identifiable information daring US military veterans. Disyok mga access ning website ning US Department of Defense and Veterans Affairs maging sangkan ning pangawala ring benefits daring biktima. Ma-deport la ring adwang suspect king Korea pong US uli daring deportation order sa Midtown, Karela. May kanala naman king blacklist ning BI para kareng undesirable aliens. Buri na pong sabyan, ban na laking pamanlog pa si Bayo king Pilipinas. Agpang king FSU, matransfer ya king warden facility ning BI king Bikutan Tagig Isyok, kapang Kenya pa mong kustodiya ning Angeles City Police Ikwan, pauli ning kasalunsungan ng local case. Kanutudok ng Pampanga Provincial Police Office o PPO king karelang operasyon kontra king illegal a droga. Base king datos sa ning PPO, miras na king mayigit 422 grams na ning shabu at 78 grams na ning marijuana ing karelang kumpiska malibatan niyang September 25 hanggang October 23 ning banwang kasalungsungan. Tutumbas ka ng mayigit 2.8 million peso sa lagada ring mesabing illegal drugs, aasam-sam da ka ring merapat 72 operasyon. Miras noman king dinala na metong drug suspects, den karelang anakap king mesabing panawon. At amayanan king pa magbalik na ning balen at balita.
Magbalik po yung balen at balita. Tinipuno ng City Government of San Fernando ring leader at miyembro da ring Homeowners Association sa negosyante King Dolores at ding mamasadang jeep at tricycle niyang Martis, October 24. Kenny, sabihan da yung problema king traffic congestion ng syudad ating meging rekomendasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH tungkol king pamangamit king Dolores at Lazatin flyover at suna king matsurang kondisyon. Pauli na ning deterioration daring at long steel flyovers. Minunikala na ning DPWH ing pamanalakad 1.59 kilometers at Dolores Lazatin flyover king Jose Abad Santos Avenue Ojasa. Agpang Mayor Vilma Kaluwag, nasarang pabalwan, laring hanggang Fernandino at Fernandina at ipaintindi karela ang sitwasyon ng trapiko. Makanyan mo naman ang pamagdake karela kareng plano at kasalungsungan ng gagawa ng city government at aliwa pang ahensya bang mabilis ang pamagresolba kanini. Layo na naman kanun na sali sa ang traffic flow kabang sisiguraduan ang kaligtasan dari hanggang motorista. Inyad na mo naman kaluwaging suporta daring stakeholders king information dissemination di king issue. Kare naman po nga manyulo at bisang saling bulaklak, ala pa pong pamagtas kareng presyo dareng magtinda kareni king syudad ning San Fernando, Pampanga. Expected kanong mitas din karelang presyo at lungaldo, bayo yung dawon. Pakibaluan tala ng presyo dareng bulaklak, king report ay ni. Ela pa kanumakaing masaliran bulaklak bistaman malapit na indawon nagpangkaramapil ang magtenda Kenny kang syudad San Fernando, Pampanga, kasabi na ng CLTV 36 News nganing Webes, October 26. Medyo matumal po kasi busy yung mga tao sa eleksyon. Saan kita, pero kahit ganito lang po yung benta namin konti, sana marami customer pa rin yung pupunta dito. Agpang kay magtendang bulaklak kay Mary Jane Badival, ala pang pamagbayo karang presyo darang karelang Mami Sali amani bat kendangwa King Sampaloc, Manila. Yung iba po mataas, tsaka pinapatungan lang namin para may tubo, ganun. Para karang magbalak saling maranon, areni naman din presyo darang bulaklak as of October 26. 230 pesos per kilo lareng rados at 550 pesos per kilo noman deng antorium depende keng kule ang pongsukod. Ing Wonder White Flower malyarya nga salikan 350 pesos per bundle at 300 pesos noman deng kada bungkus na ning aster. Cha 150 pesos kada peraso noman ding sunflower ang pang golden rod flowers. Kabang cha dinala noman kada peraso rin birds of paradise ang pang rattlesnake. Deng rosas naman, cha 600 pesos na rin 24 pieces kabang cha 50 noman kada peraso. Mamyalunga noman ken 350 pesos hanggang 8,000 pesos in presyo na rin bulaklak depende keng arrangement. Expected naman kanu na mitas in presyo na rin bulaklak at lungaldo bayuing daon. Estimated date po 28 hanggang November 1. Depende rin po kasi kung ano yung bibilhin, kung ano yung gustong ilagay sa mga arrangement. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Amuyuta ng Pampanga 2nd District Board Member at Tourism Chair Mylene Pineda Kayabyab-breng turista ngeni na iabere po yung probinsyang Kapampangan kareng pasyalanda ngening long weekend. Agpangkang Kayabyab da kalalugal keti reng malyaring puntanan, kalupa na ning Clark ating mga santing hotel and amusement park, bamboo parking Lubao, hiking king Mount Arayat at ding manyaman na seafood king kapat a distrito na ning probinsya. Dakal mo naman kanong piaglon nganing holiday season ang timoing Manyaman Festival ang mag-umpisa king December 4 hanggang December 11.
Samantala, pakisabi na naman kay Abyab, kareng Kapampangan, agyang makaba ing bakasyon, ela sa sala king pamagboto. Sa lahat po ng mga turista, nagbabalak pong mag-long weekend sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pakisama nyo naman po yung Pampanga sa mga pupuntahan nyo po. Marami pong pwedeng gawin dito, marami pong masarap na pagkain po dito sa aming probinsya. Pero po, huwag nyo rin pong kakalimutan bumoto sa Lunes. Sana po i-exercise nyo po yung rights ninyo dahil napaka-importante po ng mga leaders po natin sa barangay dahil ito po magdedetermine ng future po ng inyong barangay. Abin rin ding mga ragula balitang kinalab ng Kekatamong News Team. Para king aliwapang updates, i-like and follow yun lang mo po rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official, ampong at CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at king Kekatamong TikTok at CLTV36 Official. Nung buriyo lang balikan deng kakatamong programa king CLTV, pwede yun lang pong apanalben king YouTube channel at CLTV36 Official at ing kakatamong website www.cltv36.tv. Apanalben la rin deng programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang popukarin kaya kaming 38 cable partners. King lagyo na ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kekayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalena.